Ngicyo rero igitego cyiza cya APR Football Club cyonze kuri penalty itavuzweho rumwe rwose na benshi uretse abakunzi b'ikipe ya APR Football Club bari banyotewe no kubona amanota 3. no mukino rero APR Football Club itsinzemo ikipe ya Musanze Football Club igitego kimwe ku busa, penalty ya Mugisha Gilbert Barafinda. Ni penalty itavuzweho rumwe nkuko nabigarukaga rwose, ariko ikaba ifashije ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club kubona amanota 3 y'ingenzi, dore ko wari umukino w'ikirarane, umukino utarakiniwe igihe, ariko amanota 3 babashe kuba bayakura ku kibuga kigoye, ku kibuga cyari ya Musanze kuri stade ubworoherane. APR Football Club itizamuka ku rutonde rwa shampiyona n'amanota agera kuri 28 mu mikino igera kuri 13 bamaze gukina. Ese wowe ubyakira ute? Wakire gute iki gitego? Wakivuga iki? Subscribe, like, share ndetse na comment.